Ngiye kukubwira amazina meza wakwita umwana w'umuhungu niba uri umusilamu, ariko mbere y'ayo mazina ngiye kubanza gusobanura amazina twasabwe na bamwe mu bakunzi bacu. Nguhaye ikaze kuri Iyungure TV. Umukunzi wacu yatubajije izina Atanaziya. Atanaziya ni izina rihabwa abana b'abakobwa, rikaba rifite inkomoko mu Bagiriki, rikaba risobanura kuramba cyangwa se ubuzima bw'iteka. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Shabi. Shabi ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura ikiryohereye. Undi mukunzi wacu yatubajije izina Clinton. Clinton ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Bongereza, rikaba risobanura umunyamatsiko cyangwa se umurwa uri ku musozi. Ubu noneho ngiye kukubwira ya mazina meza wakwita umwana wawe niba uri umusilamu. Izina rya mbere ni Camille. Camille ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura icyiza. Irindi zina ni Zaki. Zaki ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura igitunganye. Irindi zina ni Ayan. Ayan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura impano y'Imana. Irindi zina ni Azim. Azim ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umurinzi. Irindi zina ni Kadir. Kadir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umunyembaraga. Irindi zina ni Yasir. Yasir ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rikomoka naryo mu Barabu, rikaba risobanura umutunzi. Irindi zina ni Inam. Inam ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura impano. Irindi zina ni Salim. Salim ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, rikaba risobanura umunyamahoro. Irindi zina nanone ni Asim. Asim ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, rikaba risobanura umurinzi. Irindi zina ni Zishan. Zishan ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura uwubashywe. Irindi zina nanone ni Alma. Alma ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko muri Perisia, rikaba risobanura icyifuzo. Irindi zina ni Zayan. Zayan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu cyangwa se umukobwa, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura urumuri. Irindi zina ni Fahim. Fahim ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umunyabwenge. Irindi zina ni Wajid. Wajid ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umuvumbuzi. Irindi zina ni Faisal. Faisal ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura umucamanza. Irindi zina ni Mitaz. Mitaz ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, rikaba risobanura umunyembaraga. Irindi zina nanone ni Fahad. Fahad ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura ukomeye. Irindi zina ni Isan. Isan ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, rikaba risobanura umugwaneza. Irindi zina ni Samil. Samil ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura utunganye.
Irindi zina nanone ni Halisi. Halisi ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, ariko iri zina ngo rikaba ryarakunzwe cyane ku kigero cya 80% mu gihugu cya Pakistan ndetse na Bosnia. Iri zina risobanura umurinzi. Irindi zina ni Tariq. Tariq ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, rikaba risobanura inyenyeri ya mu gitondo. Irindi zina ni Khalid. Khalid ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba naryo rikomoka mu Barabu, rikaba risobanura kurama cyangwa se ikidapfa. Irindi zina ni Rauf. Rauf ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba rifite inkomoko naryo mu Barabu, rikaba risobanura ubupfura. Irindi zina ni Jara. Jara ni izina rihabwa abana b'abahungu, rikaba rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura nyiricyubahiro cyangwa se uwubashywe. Irindi zina ni Taher. Taher ni izina rihabwa umwana w'umuhungu, rikaba naryo rifite inkomoko mu Barabu, rikaba risobanura igitunganye. Aya niyo mazina nabashije kugutegurira uyu munsi wakwita umwana wawe. Niba nawe wakunze ikiganiro ntugende udakoze subscribe. Bye bye, ndabakunda.